My beloved brethren, I greet you in the name of Jesus. I wish you peace and blessings from God. It's Pastor Anastase Ntwarane who is going to share with you the word of God. Let us pray and may God lead us. I thank you, God. I thank you for your word. Your word is true. Your word has power. Your word brings life. I pray the ears whom are going to receive this word, may your life be on them. I pray the eyes who is going to see this word, may those eyes receive your life in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. I welcome you the word of God. Thank you for coming. Thank you for being ready to receive the word of God. I'm happy for you and I welcome you all. We are going to keep talking about faith. Today we are going to talk about believing the supernatural authority of Jesus. Supernatural authority of Jesus Christ. The King whom we have believed, he is amazing. He has supernatural authority. No one can be compared to him. No one on the earth. God has so many great people. And even today it has so many great people. And it will have in the future great people. But in all times, no king who will be like Jesus, because he has supernatural authority. Today we are going to talk about 4 main things which shows the supernatural authority of Jesus. In the Acts of Apostles chapter 2 verse 22, Yesu w'i Nazareti, wa muntu ya Imana yahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso ibyo yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu. You men of Israel, listen to what I have to say. Jesus of Nazareth, a man accredited and pointed out and shown forth and commanded and attested to you by God, by the mighty works and wonders and signs which God worked through him in your midst, as yourselves know. Those words was spoken by the Apostle Peter. Peter was showing the might, the authority of Jesus. Who was showing the authority of Jesus. So actually, someone's faith is caused by the knowledge on God. This word comes to raise your faith. Because as our knowledge in God increases, it also increases our faith. I might ask you, what is the level of your faith? I can tell you that it is equal on how you know God. The way we know God, it also gives the way our faith is. The way you believe is caused by, it is given by how you know God. And the way we believe, it also
recommend how we do things. kandi uburyo dukorera imana binagena uburyo tubaho. And the way we serve God, it also highlights the way we live. ariko byose byavuye ku bumenyi, But it all comes from knowledge, ubumenyi dufite ku mana knowledge that we have on God. bugena kwizera, It generates faith, kwizera kukagena imirimo, and faith generates works, imirimo ikagena imibereho. and works generates lifestyles. rero hano turabona petero ahamya kristo, Here we are seeing Peter proclaiming Jesus. yari yuzuye umwuka wera, He was filled by the Holy Spirit. hari kuri pentekote. It was on a Pentecostal day. aravuga ati watumye twuzura umwuka wera, waduhaye umwuka wera, ni wa wundi imana yahamishije ibimenyetso n'ibitangaza. He said, the one who has filled us with the Holy Spirit is the one whom God shown by wonders and great works. ubundi iyo twuzuye umwuka wera, iyo turi mu mwuka nibwo tumenya imana iyo ari yo. When we are filled by the Holy Spirit is the time that we know truly whom God is. ubundi mu buzima bwa kamere, mu mutima wa kamere, mu bwenge bwa kamere, ntabwo byoroshye kumenya imana. Normally in the flesh, it cannot be easy to know God. ntabwo amatwi y'umubiri yumva imana, Fresh eyes or body eyes, ears cannot hear God. ntabwo amaso y'umubiri abona imana. Body eyes cannot see God. rero iyo turi mu mwuka, amaso y'umwuka niyo abona imana. So when we are in the Spirit, the spiritual eyes can see God. niyo mpamvu Pawulo yabyanditse mu rwandiko rw'Abakorino, avuga yuko umwuka arondora undi mwuka, yumva undi mwuka. That's why Paul wrote it in Corinthians by saying that spirit reveals another spirit. ariko umuntu wa kamere, umuntu w'umubiri gusa, ngo ntiyumve iby'umwuka. But a man of flesh or a bodily man cannot understand spiritual things. ahubwo bihinduka ubupfu kuri we. But it become like foolishness to him. Imana yahakanye ko biciye mu bwenge bw'isi abantu batazayimenya. Because God has said that through the worldly wisdom, people cannot know him. rero ijambo ry'Imana muri Yohana 4:23 kugeza 24, Yesu yaravuze ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri bazasenga mu mwuka no mu kuri. So in John chapter 4 verse 12, Jesus said the time has come where people who will truly pray God will pray God in the spirit. Yohana 4:23. John chapter 4 verse 23. mu mwuka niho tumenya Imana, In the spirit is where we get to know God. mu mwuka niho duhamya In Imana, the spirit is where we proclaim God. mu mwuka niho tubona Imana, In the spirit is where we see God. mu mwuka niho dukorera In Imana. the spirit is where we serve God. rero navuga ngo impamvu abantu bagira ubunebwe mu gukorera Imana binaterwa n'uburyo bagenda mu mwuka. So I can even say that how people do not serve God well, it is also caused by the way they go in the spirit. rero hano turabona Petero yari mu mwuka, Here we see Peter was in the spirit. niyo mpamvu yahamije Kristo. That's why he has said Christ. avuga ati ni wa muntu, He said it was that person, wa wundi Imana yahamishije ibimenyetso the one n'ibitangaza. whom God shone by wonders and great works. rero tugiye kureba ibintu bine Petero yashakaga kuvuga. We are going to see 4 main things which Peter was talking about. ni nabyo bigaragaza ububasha ndengakamere bwa Yesu Kristo. It is the ones that also shows the supernatural authority of Jesus Christ. ibintu bine bigaragaza ko Yesu ari Imana, These main things shows that Christ is God, kandi nta muntu ubigira uretse Imana yonyine. and no one has these things except God only. icya mbere, Yesu afite ububasha ku rupfu. The first one is that Jesus has authority over death. yagaragaje ububasha ku rupfu, He has shown authority over death. n'uyu munsi aracyafite ububasha ku rupfu. And today he still has authority over death. muri iyi si dufite ibihangange bikomeye In this world, we have so many great men n'abahanga mu kuvura, and so many doctors, abahanga mu kubaga umutima n'ubwonko, great doctors who can do surgery on heart and brain. ariko nta muntu dufite ubasha guhagarika urupfu. But we don't have people who can stop. We don't have anyone who can stop the death. nta muntu dufite ubasha kwambura umuntu urupfu ngo amugarure mu buzima.
we have no one in this world who can bring life to someone who has dead. haleluya yesu yagaragaje ubwo bubasha Hallelujah. Jesus shown that authority. yerekanye ko afite ububasha hejuru y'urupfu He has shown that he has authority over death. afite imbaraga hejuru He has the power over death. icyambere yazuye abapfuye The first one, he has resurrected the dead. yazuye umwana w'umupfakazi He has resurrected the kid of a widow. yazuye umwana wa yayiro He has resurrected the kid of Yairo. yazuye lazaro He has resurrected Lazarus amaze kane mu mva when he was spent 4 days in the grave. ijwi rye amatwi yapfuye yumvise ijwi rya yesu kirisito His dead ears listened to Jesus' voice. rero yesu afite ububasha hejuru y'urupfu So Jesus has authority over death. ni nayo mpamvu yavuze ngo ubuzima bwe abasha kubutanga kandi abasha kubugarura That's why he has said that he can give his life and he can take back his life. nshobora kwemera urupfu rugatwara ubuzima bwanjye ariko nabugarura He said that I can permit to death to take my life away, but I can get it back. aho ni muri yohana 10 We can find that in John chapter 10. icya kabiri yesu yagaragaje ububasha hejuru y'icyaha Also, Jesus has shown the authority over sin. afite ububasha hejuru He y'icyaha has the authority over sin. hari uburyo butatu yesu afite ububasha ku cyaha There are 3 main ways that Jesus has authority over sin. icya mbere yesu afite ububasha ku cyaha kubabarira icyaha Jesus has authority over sin because he can forgive sin. nta muntu wundi muri iyi si ufite ububasha bwo kubabarira icyaha No one in this world who can forgive a sin. tujya twumva ko hari imbabazi zitangwa ku bantu bakoze ibyaha We normally see people who have been forgiven after committing different crimes. ariko kubabarira icyaha ntabwo bivuze kugukuraho icyaha But forgive you sin does not mean that your sin has not taken away. ariko yesu we atanga imbabazi zikuraho icyaha But Jesus has forgiveness which can take away your sin. rero niba ufite ubwo bubasha bwo gukuraho icyaha He is the only one who has that authority to remove sins. icya kabiri yesu afite ububasha ku cyaha guha imbaraga zo gutsinda icyaha The second thing is that Jesus has authority over sin because he can give you the power to defeat the sin. mu mbaraga za kamere ntiwatsinda icyaha In the fleshly power, you can't defeat the sin. ushobora gutsinda ubusambanyi bugushaka You can't defeat adultery. ntushobora gutsinda ubusinzi mu mbaraga zawe You can't defeat drunkenness in your N'ikinyoma ability. n'ibindi. And lying and so on. rero ariko yesu yari mu buzima bwawe aguha imbaraga ku cyaha But when Jesus is in your life, he gives you the power to defeat sin. hari ukuntu icyaha kikugiraho imbaraga There is a way that the sin controls you, ariko noneho kristo niwe uduha imbaraga zo gutsinda icyaha but only Christ can give us the power to defeat the sin. kuko niwe wanesheje icyaha Because he's the only one who have won against the sin. ntiyigeze acumura He didn't sin. rero afite imbaraga ku cyaha So he has the power over sin. mu bantu bose babayeho For every people who have lived on nta this muntu world, n'umwe utaracumuye no one who didn't commit sin. uretse yesu kristo Only Jesus who didn't afite sin. ububasha ku cyaha He has the power over sin. icya gatatu afite imbaraga ku cyaha kugukura mu bushobozi bw'icyaha The third one is that he has the authority over sin because kukubohora he can take you from sin. kugukura mu ngoyi He z'icyaha can take you from sin bondage. rero yesu afite ubwo bushobozi Jesus has that authority. icya gatatu The third thing, yesu afite ububasha ku butegetsi ku bwami. Jesus has authority over kingdom authorities. ni ukuvuga ngo ububasha bw'ubutegetsi n'abami He has the authority over kings' authorities. muri iyi si nta wundi muntu wagira ububasha ku bami n'abatware bo muri iyi si yose In this world, no one ever who can have the authority over kings, ariko hari umwami w'abami but only the King of Kings, hari umwami w'imika abami kings that anoint other kings. uwo ni yesu kirisito That's Jesus Christ. afite ububasha ku He bami has the authority over kings. mu migani haravuga ngo nk'uko umuntu ayobora amazi mu migende niko imana igenza imitima y'abami
in Proverbs it says, as a man can direct water in wells, that's how God can lead kings. rero yesu afite ububasha ku bami. So Jesus has authority over kings. niyo mpamvu herode ahuye na kristo, That's why when King Herod, when he met Christ, ngo yahoraga yifuza kumubona. he usually want to see him. ahuye nawe rero yiyambuye ikanzu ye arayimuha. When he met with Jesus Christ, he take away his garment and give it to Christ. yaramubaje ngo uri umwami? He told Jesus, are you a king? ati wabimenye. Jesus said, you have known it. arangije yiyambura umwenda we arawumwambika. He took away his garment and gave it to Jesus. bivuze ngo abami bose bamucira bugufi. So it says that every king kneel down before Jesus, bow down before Jesus. amukurira ingofero. They bow down before Jesus. kuko buri ndimi zose zizatura yuko yesu kristo ari uwiteka. Because every tongue will proclaim that Jesus is Lord, kandi buri viri ryose rizapfukama. and every knee will bow down before Jesus. icya kane, yesu afite ububasha ku bidukikije. Fourth thing is that Jesus has authority over the environment. afite ububasha ku bintu byose byaremwe. He has authority over every creatures kuko niwe wabiremye. because he's the one who created everything. afite ububasha ku muyaga. He has the authority over wind. yagaragaje ububasha ku nyanja. He has shown authority over the sea. yagaragaje ububasha ku mazi kuyahinduramo divayi. He has shown authority over water when he changed it into vine. yagaragaje ububasha ku nyanja agendera hejuru y'inyanja. He has shown authority over the sea when he walks over the sea. yagaragaje ububasha ku giti aragitegeka kirumva kiruma. He has shown the authority over the tree when he commanded the tree to lose its water. afite ububasha ahantu He hose. has authority everywhere. kubera ko niwe wabiremye, iyo abitegetse iyo abibwiye birumva. Because he's the one who created them. When he tell them something, they understand, they listen. hari umuhanga wavuze ngo ibintu byose biriho bigira amatwi yo kumva Imana. Someone said, every living creatures have ears to hear God. ubutaka bufite amatwi yo kumva Imana. The soil has the ears to listen to God. ibiti, amazi, The trees, ibiyaga, water, wind, byose bifite amatwi yo kumva all of Imana. them can hear God. inyamaswa zifite amatwi yo kumva Imana. Animals can hear God. ngo kandi iyo Imana ivuze byumva vuba bikumvira. And when God says, they immediately listen and they do what God recommends. ikintu gitinda kumva Imana ngo ni ibintu bibiri gusa, ngo ni umuntu na Satani. The two things which try to hear from God is a man and Satan. rero tugomba kumenya ko Kristo afite ububasha ndengakamere ku bintu byose. So we must know that Jesus has supernatural authority over everything. niyo mpamvu ajya mu ijuru ntabwo amategeko y'imbaraga z'isi yamurebaga. That's why when he went back to heaven, the worldly commandments was not on him. gravitation force, imbaraga zituma ibintu byose bisubira hasi bivuye ku isi bikasubira hasi, rukuruzi y'isi. Gravitation force was not able to stop him from going back to heaven. azamuka ajya mu ijuru, yarazamutse arazamuka, kuko ayo mategeko ya gravitation force ntacyo yamukozeho. When he was ascending to heaven, he ascended and ascended and ascended because the gravitation force cannot touch him. yazamutse bamureba. He was ascending when they hereza saw Imana him. icyubahiro. Oh, praise the Lord. yesu afite ububasha. Jesus has authority over environment. Imana ibaha umugisha. May God bless you. uwo ni uwo kwiringirwa, He is the one to be trusted. uwo ni uwo kwizerwa, He is the one to be believed. uwo ni uwo kugira inshuti, He is the one to be make a friend. uwo ni uwo He kwishingikirizaho, is the one to rely on. kuko afite ububasha ndengakamere. Because he has supernatural authority. nta wundi muri iyi si No one ever in this world ufite ububasha ku rupfu, who has the authority over death, ufite ububasha ku who cyaha, has the authority over sin, ufite ububasha ku batware, who has the authority over kings, ufite ububasha ku bidukikije, who has the authority over the environment, uretse Yesu Kristo wenyine. except Jesus aho uri Christ. mukomere mu mashyi, ni Oh, umwami clap ukomeye for cyane. Jesus Ni Christ. umwami ukomeye He cyane. is a great Lord. Imana ibaha umugisha. May God bless you. Mana aha umugisha abana God bawe, bless your children. bagirire neza. Be good at iri them. jambo rihindura ubuzima May bwabo your word change them. mu izina rya Yesu In the mighty Kristo, name of Jesus. kandi ubigaragaze
ubigaragarize Be good at them. bereke ububasha bwawe Show ndengakamere your supernatural authority to them. mu izina rya In yesu the mighty name of Jesus. amen Amen.